suratul adiyati makkiyatu bismillahir rahmanir rahim wondoje mettuɗe firde musidɓe julɓe jonte wal adiyati Allah daali wondiri ɗiɗo pucci dogayɗe ha ɓoygol jihadi daba han aɗa deedi majji on no gulgulta ande hay an sa yari ɗo ndiya haren no heewi a nangi laago a nana ndiyanɗa no lonco lancanno ka nder reedu ma falmuriyate wondiri ɗiɗo pucci dogayɗe haɓugol jihadi haray ɗi feggo e kaaƴa gada han e feggagol falmughirate wondiri ɗiɗo pucci dawayɗi ata koye saare heferaɓen subhan ka subaka fa tarna bihi ɗi minira saabu duggudu majji on naga duggu fa wasatna bihi ɗi tumba duggu ngun jamana e koneli heferaɓen honto ɗe wondoje joni joyiyani ko wonde innal insana no neɗɗo oli rabbi wonande joom makko lakanuɗum ko dulluɗo moƴƴa noon waynono kanko neɗɗo ngoy kadi ala dalika e dow ko dulli ko la shahidum ko seeditiɗo waynono kanko neɗɗo lihbil khayre wonande yiɗugol moƴƴereji la shadidum ko tiɗuɗo e mum Allah daali afala yalamo yo anda ida bu'thira si immintino yama ma fi quburi ɓen wonɓe ka gaburuji wonde wa hussila feññete ma fi suduri gundoji kon gon ka ɓerɗe o andani ko ɗum waɗi so ala so ɓude ko wowla e ko suuɗa ka nder ɓerɗe makko inna rabbam andum no joom maɓɓe bi himɓe maɓɓe yawmadin daññande la khabirum ko humpitiɗo fi maɓɓe hollali hande o humpitaki kono ɓayde ñande ko kanko tun humpiti goɗɗo go humpitaki ko ɗum waɗi si kanko Allah